iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Byiza ku bakunzi ba BBC gahuza miryango aho muherereye hirya no hino ku isi. Mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa mbere tariki 19 z'ukwezi kwa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'amakuru tugiye kwibandaho. Inyeshyamba za FCM23 muri Kongo zatangaje ko zavuye muri Uvira. Ku cyumweru bivugwa ko ingabo za FARDC na Wazalendo zahise zinjira mu mujyi. Ibyumvikana igituma amasasu aguma avuga mu gihe AFC M23 atayikiri muri Uvira. Si ubwa mbere M23 ivuze ko yavuye muri uwo mujyi. Ikibyemeza nuko ubugenzuzi bugende burebe. Ese amatora muri Uganda yagenze ati? Ntucikwe kuko tubafitiye ubusesenguzi. Dufite n'amakuru ya sport. Mu mikino Senegal yegukanye igikombe cya Afrika, umutoza wayo asaba imbabazi. Ese nukubera iki? Turabyumva mu makuru y'imikino, ntucikwe ni mukanya. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Hondimpondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chancellor Habimana yaduteguriye avugwa hirya no hino ku isi. Chancellor. Perezida Trump avuga ko atagikeneye kuyumvira gusa ku mahoro kubera ko Norvege yase kumuha agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel. Ivyo yabivuze mu rwandiko yandikiye umushikiranganje wa mbere wa Norvege, aho yongeye kuvuga ko isi itazokwigira umutekano kwiye kiretse mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zogenzura Greenland. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Paul Moss, mwumva mu ijwi rya Juventine Muragije Maria. Ni komite yigenga ihitamo umuntu uhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ibi ni ibyatangajwe na Mars. Ibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Norvege uvuga ko yabisobanuriye kenshi Donald Trump, ariko ngo mu bigaragara ibyo bisobanuro ntibyigeze byumvikana. Bwana Trump yandikiye Minisitiri w'Intebe wa Norvege amubwira ko Norvege itigeze imuha icyo gihembo, bityo ko adakwiye gutekereza ko amahoro azaboneka. Bwana Trump akomeje gutsimbarara ko Amerika igomba kugira ubugenzuzi bwuzuye kandi bwose kuri Greenland. Umushikiranganje wa mbere w'Ubudaga Friedrich Merz yavuze ko azogerageza kuyagana Trump ku munsi wa gatatu mu nama mpuzamakungu iri kibera Davos kugira baganire ku ntambara y'amajambo yabaye ku bijanye na Greenland. Yavuze ko ibihugu by'Uburaya byifuza kwirinda kongereza amakimbirane uko bishoboka kose, ariko ko vyiteguriye kugwanira inyungu z'Uburaya mu gihe vyoba ngombwa. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yasavye ko hatogwa umuti biciye mu biganiro ku vyifuzo vya President Trump kuri ako karere ka Denmark, anagabisha ko intambara y'ubudandaje atanu mu yovyungukiramwo. Iyi ni BBC. Umushikiranganje wa mbere wa Espagne yavuze ko igihugu cyose kiri mu maganya inyuma y'impanuka ya gari ya moshi yabaye ejo hahise, aho abagera 39 bamaze gupfa. Igihe yagendera habereye iryo sanganya mu gace ka Damuz muri Andalusi, Pedro Sanchez yemeye ko agiye kuba amatoza yimbise kandi mu muco, yongera ashiraho iminsi 3 y'igigandaro mu gihugu cyose. Yavuze ko abanya-Espagne bose basanga imubabaro n'imiryango yabuze. It's a very sad day. Ni umunsi wabaje cyane ku bantu bose bo muri Espagne, kandi birumvikana ko turiko turiyumvira abapfuye bose hamwe n'imiryango yabo. Tubahaye ubutumwa bwo kubibuka, ubwo kubashigikira, kandi turabagumbiriye cyane twese nk'abanya-Espagne. Turifuza ko bakomeretse bose bokira vuba. We'll be able to recover shortly. Abagwanyi b'Abakurde bari muri Syria bavuga ko baguma bagirwa kw'ibitero n'ingabo za leta ya Syria, naho hari amasezerano yo guhagarika intambara yashitswe ko kuwa Mungu. Ingabo za SDF zirongowe n'Abakurde zavuze ko habaye imigwano hafi y'ibohero riraka rifungiwemwo abagizwe imbohe bo mu mugwi wa Islamic State. Zatanze imburi zingaruka mbi zishobora kuba mu gihe ingabo za leta zo kwigarurira iryo bohero. Hakurikijwe ayo masezerano yo guhagarika intambara, uwo mugwi w'abagwanyi b'Abakurde utegerezwa kuva mu buseruko bw'uruzi Efrat, hanyuma mu nyuma ukinjizwa mu ngabo za Syria. Gisele. Urakoze Chancellor.
Amakuru arambuye reka tuyahere mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku nshuro ya kabiri umutwe w'inyeshyamba AFC M23 wavuze ko wavuyeyo burundu. Uwo mutwe wari wafashe uyu mujyi mu kwezi kwa 12 hashize iminsi mike utangaza ko wahavuye, ariko nk'uko wabyivugiye ngo wagumijeho itsinda ryawo rireberera uko ibintu bigenda. Ku cyumweru bivuga ko ingabo za FARDC na Wazalendo zahise zinjira mu mujyi. Mugenzi wacu Gildas Yihonda Impundu yavuganye n'umwe mu batuye muri uyu mujyi atangira amubaza niba ibyo ari byo. Kuva itariki 18 ngaho iwacu Uvira ntabahari, bateye baja Sange, aho niho ushobora gusanga AFC M23. Ngaho Uvira ubu hari ingabo za leta FARDC n'abawazalendo n'abandi basirikare bitwa Hibu, nibo ubona ngaha Uvira. Si ubwa mbere bavuga ko bavuye muri ico gisagara, ikibemeza ko bavuyeyo ni ikihe? Turabona ko bagiye kuko mu bibanza bikomakomeye bahoramwo ntabakihari. Aho ni nko ku kivuko ca Kalundu, kuri banki, ku gituro c'igipolisi siho bari. Ahandi ni nko ku kirimba c'umukuru w'igisagara siho bari. Ico gituma tuvuga ko AFC M23 yavuye muri Uvira. Urumva rero ubu aba FARDC na Wazalendo baraje bari ngaha. Kuva bashitse abantu bararyohewe gusubira kubona ingabo z'igihugu FARDC. Gusa kuva bashitse haguma havuga amasasu. Tuguma twumva barasa kuva FARDC na Wazalendo bashitse. Gushika n'uyu munsi turacumva amasasu. Muvuga ko mwumva amasasu, ni bande barasa? Abawazalendo nibo bakora ivyo. Hari inkuru zivuga ko habaye gusahura mu gisagara, nivyo? Nibyo, harasahuwe mu bibanza vya leta n'ibigo leta ifisemo imitahe, ko kuri meri, kuri auditora ya gisirikare, no ku bindi biro nka DGI na DGM, no ku hoteli yitwa Suzana y'umugwizatunga yitwa Mucepe, naho harasahuwe. Ni bande basahura? Urabona ugusahura byabaye mu bice bibiri. Mu gice ca mbere AFC M23 barasahuye hafi ibintu byose mu gisagara. Haratwawe imodoka, harasahuwe n'ibintu by'agaciro. Ariko igice ca kabiri cyo gusahura cakozwe n'abawazalendo n'abanyagihugu. Ubuzima bwa misi yose, amasoko n'amashure birakora? Amashure ntarugururwa. Ngira ngo niyo ubutegetsi bw'igihugu bwagaruka, ngira abavyeyi bazojana abana kw'ishure. Aya masoko abantu baragenda, uruja n'uruza rurahari, imodoka za bajaji na moto ziragenda. Gusa igiteye umutima uhagaze nuko tuguma twumva amasasu avuga. Washaka kuja mu gisagara ukumva amasasu avuga. Ivyumvikana igituma amasasu aguma avuga mu gihe AFC M23 atayikiri muri Uvira. Twavuganye n'umuvugizi wa M23 Oscar Barinda, ntangira mubaza niba by'ukuri bahavuye. Yego, ku munsi wa gatandatu twavuye muri Uvira, ko twatangiye kuvamo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize 2025, kuko twari twabisabwe n'umwe mu bahuza mu biganiro turimo i Doha. Mu bahuza yarabidusabye, turavuga tuti n'ubundi nta gahunda twari dufite kugera muri uyu mujyi, yuko twe twaje gutabara abaturage. Byatangiye baje gutera abaturage muri Kamanyora, umujyi twari twaragezemo mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize. So bwa mbere mutangaje ko mwavuye muri Uvira, ubu noneho niki cyemeza ko mwahavuye burundu? Ikibyemeza nuko ubugenzuzi bugende burebe. Ubu tuvugana ingabo zanyu zo ziri mu birometero bingahe uvuye Uvira? Izi ingabo zacu ziri ku rugendo, batangiye mu mujyi wa Uvira, ziracyari ku rugendo, ntabwo ziragera aho zigomba gukampinga. Hari ibyo mwari mwasabye ko byashyirwa mu ngiro, harimo umutekano wa Uvira warindwa n'ingabo zitagize aho zegamiye. Ibyo mwasabye ubona biri gushyirwa mu ngiro byibura? Reka niyo mpamvu twibukije mu burire baruha bwa mbere ku itariki ya 12 z'uku kwezi, twandikira uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni,
tubona nta gisubizo azanye, noneho twandikira umunyamabanga mukuru we wenyine Antonio Guterres, tumwandikira kuri tariki 15 z'uku kwezi kwa mbere, tumubwira twe turagiriye rero iyi Uvira ngiyi, mwohereze abantu ingabo za MONUSCO nizo ziri hafi, zifite ubushobozi bwose bwo kugera muri uyu mujyi wa Uvira mu masaha make cyane. Bari hano Goma, bafite indege, bafite amamodoka, bafite amato, bafite ubushobozi bwose bwo kugira ngo bagere mu mujyi wa Uvira bawucungire. Nako manda yabo ibivuga no gucunga umutekano w'abaturage. Nubwo muvuga ko mwavuye muri Uvira, ariko twirwaneho isanzwe ikorana na M23 ikomeje kwigarurira uburere burimo .0 isa n'irembo rya Uvira, ntabwo byaba bivuguruza ibyo muri kuvuga? Oya, twebwe irembo twanyuzemo ni irembo ry'amajyaruguru, ni kuvuga nord y'umujyi wa Uvira, niho twinjiriyemo twinjira mu mujyi wa Uvira, ni naho twasohokeye. Ariko byibura twirwaneho murakorana? Twirwaneho na abantu bahari abo mu misozi, bari mu misozi, hariyo n'abaturage bariyo, turumva ntabwo twavuga ko abaturage b'abanyamurenge batari hejuru mu musozi, ni wabo, ni kuri gakondo yabo. Ko societe civile ivuga ko bamwe muri mwe mwagiye musahura, batanga urugero mu mabiro n'amamodoka ya leta, mwe mubivugaho iki? Byo no kubeshya, babanze batangiye bavuga ngo ni ingunguru z'amavuta akora imihanda, ariko barabyerekanye, birahari, byose birahari, nta kintu na kimwe cyahavuye. Hanyuma se ubwo kuva muri Uvira kuri mwe bisobanuye iki mu magambo arambuye? Twaranditse tuti turashaka guha amahirwe yuzuye 100% ibiganiro bya Doha. Niyo mpamvu icyo twasabwa cyose kukerekana na Uvira tuzagikora, yuko nta nubwo byari muri gahunda yacu. Twagezeyo mu rwego rw'ubutabazi bwo gutabara abaturage. Turagaruka nyuma y'akaruhuko. Mu matora yabaye mu cyumweru gishize muri Uganda, Perezida Kaguta Museveni niwe watahukanye intsinzi ku majwi arenga 72%. Intsinzi yamaganwe n'umwe mu bo bari bahatanye batavuga rumwe na leta, yahabwaga amahirwe menshi. Itorwa rya Perezida Museveni imyaka 81 ngo ayobore Uganda muri iyi manda y'imyaka 5 rivugwa ko byinshi. Mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo yari yagiye kudukurikiranira aya matora, yagarutse ari kumwe natwe muri studio. Siriake, amahoro. Amahoro. Muri Uganda musize bakomeye? Barakomeye, nukuja kurya amatoke. Amatora yararangiye, Perezida Museveni atangajwe ko ari we watsinze. Aya matora yaranzwe n'ibihe bintu bidasanzwe muri Uganda? Ugamyeho umuntu yovuga yuko kwiyamaza kwatwaye umwanya muremure hafi amezi 3, hama rero nkuko bisanzwe biba niko nobyita muri Afrika, harabaye kwidoga ko nk'imigambo itavuga rumwe na leta yaburabujwe, nk'abo twavuye baravuga yuko hari ibibanza batabemera gushikamo. Aho umuntu yovuga nka Bobi Wine yahabwa amahirwe menshi, yavuga yuko mu bisagara baramureka kaja handi, ariko akavuga yuko mu bisagara batamwemerera. Hama ibindi navyo nuko byakurikiye, habaye guterana amajambo hamwe ahani nk'iyo ku matora nyine ugasanga batanguye gutora bateba, hariho internet yaciwe, hasigaye iminsi ngo matora abe, n'ibintu nk'ibyo byagiye biraba bica bigatuma bamwe batizera nk'ibizova muri ayo matora. Kuba Museveni imyaka 81 yongeye gutorerwa kuyobora kiriya gihugu ku nshuro ya 7, abo muri Uganda babivugaho iki? Birumvikana ko yatorewe kurongora Uganda inshuro y'indwi, abamushigikiye birumvikana ko bataza kunezerwa, kandi nyuma ari inshuro y'indwi baca berekana yuko koko abikwiye, bamushimye ubugira n'ubukerebutsi yagiye arakorana naho nyene ageze mu zabukuru. Ariko kandi baranamwagiriza yuko mu by'ukuri aya matora atoba yatsinze, ahubwo akavuga ati umutama imyaka 81 icemeza ko zoshika 2031 ni giki turavye imyaka afise. Aho barafite amakenga, bakaca bona yuko umenga hariho ukuntu yoba ashaka n'imiburi kuzoca aha umwe nko mu muryango wiwe, aho bakavuga umuhungu wiwe Muhozi Kainerugaba asanzwe twara igisirikare, ariko kandi baravuga n'abandi bo mu muryango wiwe, ha umugore wiwe, ha umukwe wiwe, haba na mwene wabo, havugwa byinshi kuri we. Hanyuma se ko Bobi Wine yiyamaje ku mwanya inshuro ya 2, ndibaza amajwi ye uyu mwaka yabaye nk'agabanutse, kuko 2021 yari afite 35%, ubu ngubu yabonye 25%. Ibyo bisobanuye iki?
biragoye gutahura kuko urumva umuntu wese yari yiteze ko yaronse 35% ubwa mbere ari gitangura kwiyamamaza ubu umuntu yari yiteze ko azoronka menshi kusumba ariko ari muri Afrika ntibitangaje ugiye kuraba hirya no hino mu bihugu naho raba mu karere ni washaka ra mu Burundi agatorwasa raba ngahara yara Odinga hetse kwitaba Imana tindi uri muri Tanzania ra mu Rwanda ucubona ko rimwe na rimwe demokrasi hageze kubatavuga rumwe na leta muri bino bihugu muri Afrika canke mu karere biragorana. Urakoze cyane Siriac Latifa ikaze muri aya makuru abadukurikira baravuga iki hirya na hino. Urakoze cyane Giselle ko nkuru ivuga ko kuba Museveni yaratsindiye manda ya 7 icyo byaba bivuze kuri iki gihugu witwa Audace Sibondavi yagize ati uwo mutama arashoboye. Naho hari Imana Ezekiel nawe ati ntaco bivuze kuko icyatakoze muri manda ya 6 ntago azagikora muri no manda ya 7. Iyindi nkuru batanze ibitekerezo nigira iti ni kuki Netanyahu ahangayikishijwe n'umugambi w'amahoro wa Perezida Trump muri Gaza. Uwitwa Emmanuel Nziza yagize ati babiziranyeho. Naho nimubona Shaban ati none Trump ashaka kumara intambara mu bindi nawe ariko atanguza izindi ntambara. Twakibutsa n'abadukurikira ko bashobora gusura website yacu BBC Gahuza bagasoma inkuru zitandukanye. Dufite inkuru yo muri Espagne ivuga ko impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu 39 ndetse dufiteho n'indi nkuru ivuga ku kumenya ubwoko bw'ibiribwa byagutera kugira impumuro nziza ndetse n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Urakoze. Ujya wibaza ku binyabiziga binyuranamo mu mihanda ese ntujye ugira amatsiko yo kumenya niba ugutwaye abyemerewe none se yaba adafite uruhushya rubimwemerera akaba yashyira ubuzima bwawe mu kaga. Umusore Innocent Gilbert wo mu ishuri ry'ubuhanga rya Musanze yakuboneye igisubizo kuri izo mpungenge ufite. Umwe mu mihanda y'u Rwanda imodoka ziranyuranamo mu byerekezo bitandukanye nubwo tuzibona zigenda nta byinshi tuzi ku bantu bazirimo. Birashoboka ko uyitwaye yaba adafite uruhushya rwo kuyigendesha cyangwa se icyiciro cy'urwo atunze kidahuye n'urwego rw'imodoka arimo. Birashoboka ko utwaye ikinyabiziga yaba atabyemerewe ku buryo gutwara imodoka byateza abandi akaga. Innocent Gilbert Rugaba umunyeshuri mu ikoranabuhanga mu ishuri ry'ubumenyingiro rya Musanze yatekereje uko yakwifashisha ikoranabuhanga agasubiza iki kibazo. Naramusuye ambwira ikoranabuhanga rye ndetse n'impamvu zatumye aritekereza. Twagiye tuyibona agasanga nguyu yagonze umuntu uyu yapfuye yazira nyine kuba wenda ari umuntu atwaye adafite ibyangombwa kuba atwara imodoka udafite permis cyangwa se ugatwara imodoka ariko permis ufite idahuye n'ubwoko bw'icyo kinyabiziga utwaye. Ni nk'urugero ufite category B ariko ugiye gutwara imodoka y'ubwoko bwa C. So rero byanteye imbaraga nyine ibintera igitekerezo yo kuba nakora uburyo nkoresheje ubumenyi mfite narize mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndaboneka nkoresha ubumenyi mfite hanyuma noneho nza n'igisubizo kuri sosiyete y'u Rwanda. Hari abashobora kuba bafite amatsiko y'uko ikoranabuhanga rikora. Innocent Gilbert Rugaba yarabidusobanuriye. Harimo agakamera gato cyane dushyira mu modoka kakaba ariko nyine ucyatse imodoka gahita kareba isura yawe y'umushoferi kakayama ni polisi yuko ufite permis kandi kakana n'iyo permis ufite ihuye n'ubwoko bw'iyo modoka ugiye gutwara gasanga bihura iyo modoka igahaguruka asanga bidahura iyo modoka ikabita akemera guhaguruka. Ntushobora kwibaza uti ari nk'ukuntu umushoferi abashoferi benshi abari inshuti kaza akaba yenda yavuga ati reka mwakiriza imodoka ugende nyine. Nakizemo uburyo bwo kuba ati izagire hazajya abaho ikintu kitwa looping buri nyuma y'iminota 10 yongereye nyine irebe iyo sura yo mushoferi nizagire gasanga umushoferi utwaye ntafite permis cyangwa asanga permis afite ntihuye icyo gihe itehereza message kuri polisi hanyuma ikoranabuhanga rya GPS modoka hanyuma ikavuga ati imodoka igeze aha ifite plaque ni twaye n'umuntu udafite ibyangombwa. Ku batari bake ntibyoroshye kumva ko umunyeshuri w'Umusanze yakora ikoranabuhanga nk'iri ariko Innocent Gilbert wemeza ko uru rwego ariko rusigayemo akazi avuga ko nta gitangaza kirimo mu gihe wabishyizeho umutima. Rero ngiye byansabye kwiga mbona uburyo ki hanze bakoresha ikoranabuhanga cyane cyane tubona ikintu cyitwa artificial intelligence AI cyaje kuko nko mu byumva ibyo bintu birimo AI birimo iryo koranabuhanga ry'ubwenge buhimbano ku buryo ki
iyo kamera iyitoze yo kuba izagira ibisura y'umuntu igiranye n'iyo muri database kandi bikore. Ibyo rero byose ni ibintu nagiye ndiga ndashakisha nshyiramo imbaraga cyane ndakora cyane kuko hari icyo nashakaga kugeraho nkagikemura. Ikintu cyose ugiye gukora, ikintu cyose turimo ubuzima bwacu bwa buri munsi ni ikoranabuhanga. Icyo ni kimwe mu gice cy'itoya cy'ikoranabuhanga mba naragerageje kuzana ku isoko, ariko hari n'ibindi bintu byinshi cyane byakubyarira inyungu kandi uko utekereje mu ikoranabuhanga kakora kandi kakubyarira inyungu kakubyarira imirimo. Mu gihe mu rwego rw'ikoranabuhanga Rugaba avuga ko byose yamaze kubinoza, igisigaye ni ukubona uburenganzira bwo gukoresha amakuru y'abatwara ibinyabiziga atunzwe n'urwego rw'igipolisi rwonyine. Uyu musore avuga ko yamaze kugeza ubusabe bwe mu gipolisi kandi ko afite icyizere cyo kuzahabwa aya makuru nkenerwa, akizeza ko afite n'ubushobozi bwo kuyarinda kugira ngo hatagira undi wayageraho kandi atabifitiye ububasha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Musanze. Alvin Bigana ni umurundi w'icyamamare muri iyi minsi mu banyamideli bakomeye ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi. Uyu musore w'imyaka 21 nubwo amaze kwamamara mu marushanwa y'abanyamideli mpuzamahanga nka Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, Tokyo Fashion Week n'izindi nyinshi, ntibyamworoheye kugera kuri urwo rwego kuko yakuriye mu bukene Burundi ariko ntibyamuciye intege. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yamusanze i Paris mu Bufaransa aho akorera, adutegurira inkuru ikurikira. Navukiye Bujumbura nkurira mu Buterere mu quartier atamatara atamazi atamabarabara ico gihe yarahari. Uwo ni Alvin Bigana ni umurundi w'imyaka 21 amaze kuba rurangiranwa mu kumurika no gutambukira imideli. Benshi bakunze kwitaba modo canke top model mu ndimi z'abanyamahanga. Nubwo ari mu bagezweho mu kino gihe mu banyamideli mpuzamakungu siko vyamye kuko uwo musore yakuriye mu bukene bwo gukora amakara bugata. Indoto yari igoye cyane, surtout ufise indoto atahantu atamatara ata televiziyo atamabarabara. Nahuye n'umuntu mwibarabara arambwira ati eske kumanke hari ico bikubwiye. Jewe nk'umuntu nari mvuye mu quartier mu cité icari kimbwiye cari guhindura ubuzima bw'iwanje. Yabaye nk'intango kuri Bigana yamara byasabye guhiganwa mu bandi kugira togwe. Uko yambwiye yuko ari karategura casting y'abamanke bisigura yuko afise umwanya wo kunshira muri iyo opportunity yo kuja mu bandi guhiganwa mu bandi bakantora azuba ari vyiza batantoye naho urumva ego naho vyatanguriye ndaja ndahiganwa mu bandi ngira imana ndarengana kurwo kurengana kwanje niho habaye intango y'ubuzima bwanje bushasha. Inyuma y'umwaka umwe gusa atanguye gutambukira imideli yaritabiriye ihiganwa rya mbere ryo gutambukira imideli ku rwego rwa Afrika ryabaye nk'iri mwugura imiryango naho bitoroshe. Ahakurikiye hari mu Rwanda hari Kigali muri Kigali Fashion Week hari 2019 niyo haciye hanyugura n'imiryango mugabo no gushika Kigali naraciye mu bintu bitoroshe cyane uburyo nari natwaye ntibwakwira nisanga mwibarabara mugabo navuga ati ntegezo kurindira Kigali Fashion Week kuko hariho iyindi option yo gukora nk'umu benevole chandonka iyo option yo gukora nk'umu benevole ndi mwibarabara. Bigana w'imetero imwe na santimetero zirenga 80 yahavuye aronka amashirahamwe y'abatambukira imideli mu Bufaransa amwishinga uno munsi akaba ari rurangiranwa mu batambukira imideli. Namaze gutambukira Paris Fashion Week France, namaze gukorana na Balmain yo mu Faransa, namaze gutambukira Off White, namaze gutambukira Dublin, namaze gutambukira Comme des Garçons, marque yitwa MCGM. So gutambukira imideli gusa kuko amasanamu yiwe ari mu yakoreshwa n'ibinyamakuru mpuzamakungu bimurika ubwiza n'imideli. Alvin Bigana uno munsi ariko yubaka ikigo mpuzamakungu kizofasha abanyamideli bafisa mikoro make bava mu karere k'ibiyaga binini ipari mu Bufaransa. Alain Majesté Barenga. Reka tubasogongeze ku ikinamico yo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye umwanzuro ndawufata pe. Mana yanjye we, ibi ni iki koko mana, ibi ni ibiki bibaye ko nabonaga rwose urukundo rwanyu rugeza hashimishije, none ibi ni ibiki bijemo? Ceceka sori winavuga urukundo kuko ibi byose bimbayeho ufitemo uruhare rukomeye. Njyewe sori nase uhore wumva abantu njyewe mbifitemo uruhare rukomeye gute muko? Ni 12:45 kuri BBC. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino tugezwaho na Yves Bucyana.
miryango. mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. umutoza w'ikipe y'igihugu ya Senegal yasabye imbabazi zo kohereza abakinnyi be mu rwambariro ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika waraye ubaye ikipe ye ikegukana igikombe nyuma yo gutsinda Maroc igitego kimwe ku busa mu gihe cy'iminota 120. mu myitwarire itari yarigeze ibaho ku mukino wa nyuma w'igikombe, umutoza wa Senegal Pape Thiaw yategetse abakinnyi be gusubira mu cyumba cy'urwambariro nyuma y'uko Senegal yari yatsinze igitego nticyemerwa kandi Maroc ihabwa penalty mu minota ya nyuma y'igihe gisanzwe. byasabye ko bamwe mu bantu barimo abakomeye ndetse na kabuhariwe wa Senegal Sadio Mane n'abandi nka El Hadji Diouf wamamaye umupira wa Senegal basaba abakinnyi n'abatoza kugaruka mu kibuga. Senegal igarutse, umunyezamu wayo Mendy yafashe penalty mu buryo bworoshye cyane yaritewe na Brahim Diaz. nyuma Senegal yaje kubona igitego cyatsinzwe ku ishoti rikomeye na Pape Gueye mu minota y'inyongera. Thiaw yavuze ko ibyabaye babitewe no gushyuha mu mitwe. mugenzi we wa Maroc Walid Regragui yavuze ko ibikorwa bya Senegal biteye isoni. bamwe mu bashyigikiye Maroc bavuga ko Brahim Diaz guhusha penalty byabaye uburyo bwa fair play, abandi bakavuga ko gusohoka mu kibuga kwa Senegal byari uburyo bwa mind game, kwica mu mutwe uwo muhanganye, ari byo byatumye Maroc ipfa mu mutwe ihusha n'iriya penalty. nabajije umwe mu batoza b'inararibonye mu Rwanda Abdou Mbarushimana uko yasesengura ibyabaye. gusohoka mu kibuga kwa Senegal no kugira ngo bagaruke habayemo intervention y'abantu benshi, kuko ni ikintu nabo ubwabo bagezaho barabona, cyane cyane nka Sadio Mane umukinnyi w'umu experimente. ntekereza ko ari ikintu nawe ubwe yabonye ko kitagaragara neza, agashishikariza abagenzi be n'abatoza ko bagaruka mu kibuga, kuko urebye abanyacyubahiro bari hariya, urebye igikombe cya Afurika niyo ntuzi ikomeye mu mupira wacu wa Afurika. ni ibintu rero urebye bitagaragaraga neza, haba ku isura yacu nk'abanyafurika, haba kuri Senegal, donko isi ukuntu idufata mu mupira w'amaguru. ntekereza ko ni ibintu byaturutsa mu bantu benshi kugira ngo bagaruke. ntabwo rero ngewe mbifata nka mind game, oya, ntabwo bari kumara iminota 16 yose. hanyuma ku bijyanye na Diaz iriya penalty, ngira ngo ziriya penalty zikunze kubaho, ngira ngo we yashatse gutera za penalty twita panenka. yewe simbifata nka fair play, niko yayiteye, nibyo yatekereje gukora panenka. kandi nimba warebye neza ubona ko Mendy yaragiye kubuja, yaragiye kugenda. iyo agenda rero uriya mupira wari kujya mu izamu kuko wari kadire. wenda iyo ashaka gukora fair play wa mugani yashoboraga gutera uriya mupira hanze, ariko wari kadire nuko nta mbaraga wari ufite, ariko ntabwo yari fair play. Senegal yongereye iki gikombe cya Afurika ku kindi yatwaye muri 2022 mu gihugu cya Cameroon itsinze Misiri ku mukino wa nyuma. Maroc yo iracyategereje igikombe iheruka hashize imyaka 50. Tukiri mu makuru y'igikombe cya Afurika, umukuru w'ishyirahamwe rya ruhago muri Afurika CAF Patrice Motsepe yatangaje ko irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri shampiyona z'iwabo rizwi nka CHAN ritazongera kubaho, ko ahubwo rizasimbuzwa irushanwa rishya rya Africa National League rizajya rihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika hagendewe ku bice bigize umugabane wa Afurika. CAF kandi imaze iminsi itangaje ko nyuma y'igikombe cya Afurika cya 2027 kizakirwa n'ibihugu bitatu bya Afurika y'Uburasirazuba, Kenya, Tanzania na Uganda, irushanwa rya AFCON rizajya riba buri myaka 4 aho kuba buri myaka 2, bityo bikazatuma hiyongera n'ibihembo mu buryo bw'amafaranga byahabwaga amakipe yatsinze. Twerekeze ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza shampiyona English Premier League yarakomeje. umukino wari witezwe cyane, derby y'i Manchester hagati ya United na City, warangiye United inyagiye City 2-0. ntibyari byitezwe na benshi cyane ugereranyije n'uburyo United yari imaze iminsi ari indembe, inafite umutoza mushya Michael Carrick wakinnye uwo mukino amaze iminsi 2 gusa atangiye gutoza United. ayo niyo y'imikino nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose.
Naha dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbashimiye ikipe ngari ya BBC Gahuza twafatanyije kuyategura. Njye na Gisele Berwa, amakuru yarahagarariwe na Gildas Hondimpondo. Mugire ibihe byiza.